sathenga ibhokisi ke basikhombisa amanana lelima lethize sase silikhetha ke lelo 2500 elizolala lesidumbu Yeah. Ayike safika la masifika khona la emoshwali nomseshi useyakhona wafika umseshi ayike kwalungiswa intombazane ngase sizothatha isidumbu yasibuza ukuthi lesidumbu sigcine nini thina kusibona South Africa sabingelela kuphi nokuphi lapha nikhona ngenza ukuthi nibekele umduduze ngomkhwenazi sivela kwinhlangano ebizwa ukuthi Ithuleleni Organization. Sinibekela namhlanje futhi singapha eMaritzburg sesiphinde sabuya besila ngomsombuluko size police station yakhona sizodinga inkinga yesidumbu besidingakala sikamama ndodana wakhe sagcina ke siqedileka namaphoyisa ake sabile ake emakhaya namhlanje ke ulesithathu sesiphinde sabuya futhi ngapha eMaritzburg enye inkinga futhi esihlangabezana nayo yokulahleka kwesidumbu khona la eMaritzburg sinobaba ke uZungu okuyena ozosichazela ukuthi kwenzakalani nokuthi ke bakhala ngani kuba bafisa ukusizwa ngakho. Baba Manzeni siyakubingelela. Siyabonga. Ninjani? Sikhona njani? Siyaphila baba bani? Alison Zungu waziwa ngegama lika Thoya Dume ngalo endaweni yaseTaylor Scadendi. Yeah. Shithi la lesifuna ukulekelelwa khona ngesathi kunokulutha izibhelu lezi ezafika kwakulutho kwasuka abafana shithi ke sekuthe kulutho sekunezukane ezimbili bona sebephuma ngosuku lesithathu bephuma beyolutha babephuma endaweni yakadindi Taylor bona babeyotapa nabo babeyotapa yeah basuka lapha ya endaweni banqamule endaweni kuthiwa kaQanda besuka esinyameni bebephuma esinyameni besuka kaQanda babhodlokela kanoshezi bayebogena esinathingi bagena kaPata beqonda ukuza kaMakro befika la bathoda ikaMakro khona imbokode ebova ayisafuni lutho badlula ke baya emndenini omunye olapha wakhona ekhaya ohlala eFrance befika lapha eFrance ke hayi bafike bahlala balala kwashithi nakhona phela kutashiwe utshwala bukhona nakomakhelwane kuyaphuzwa bavuka balala ngakusasa bevuka shithi kuyaphuzwa lo munye umfana wahamba kunentombazane lilimfonela waphuma kanti indawo yaseFrance uyayiqabuka kayazi mase sephumile waduka wangabe sakwazi la nekade yakhona wadibana nabanye ke abafana ke ngathi lo bafana ke ibona ke bambulala lobo bafana bayamfuna ngala abamazi kanti usebulewe ufikile entombazaneni eyayimfonela intombazana ngathi koThekwini ayikho la emfonela intombazana abathandanana kodwa eThekwini pho wayephume yapha endlini wesephuma la ngenhloso yokuthi ufuna ukuhamba ukuya kule ntombazana eThekwini kwashithi sekukhona notshwala kuphuzekile sebusuku emini okay lithi shithi seyimina ntambama manje mase behlala laba basamtholika basamazi ukuthi ushonephi ayixakeke ke laba ke manje beze bafona ukuthi usibani bamboni la akafikile lapha emakhaya ayisithi nayi ngeke ngizoke ngiyobuza kubo ayithotha akafiki kuthi khambisi kwana ke ngatholakali ungazi ukuthi ushone ngalaphi utholakala ukuthi kunesidumbu esitholakele lapha eFrance sitholakala sesinensukwana lesi sidumbu asithatha ke amaphoyisa leso sidumbu ke asihambise emoshwali sangazi ukuthi isabani uma sesilandelwa lesi sidumbu lesitholakala eFrance nephoyisa elinye lakhona ngasekhaya lomchazo lomuntu bamthathe lapha umfana umpofana nje ugcabile la kuba owakazondi ngokomthetho ubusa lwendodakazi okay manje
uma sesilandelwe lesisidumbu fike sibonakala ukuthi isona sithinteke uma wakhe ngoba uma wakhe ke uhlala le koVerelem afike noma wakhe afika aqinisekise cha isidumbu lesi bona nangeskipa isona somntanakhe hayi ngisho bamakhaza bathi fake kwenziwe iDNA abakwazi ukuthi isidumbu basi nabaseshi sixhumane nomseshi umphathi wecala uNgqongo Okay, police station. Alexander Alright. yeah Alexander ayike kwenziwe iDNA ke yasoka isidumbu Yabaqhubeka. yeah makwenziwe iDNA yasesidumbu ngithi kwaphela inyanga ezisithupha sase sithintana naye umseshi ethintana noma udadewethu uthi alukho nohlelo olungenziwa ukuze lo mntwana akwazi ukukhwezwa umseshi kwathintana nabasemoshwali methintana nabasemoshwali wasethi eke sifike ngoba ngathi khona ukuvumelana okukhona ngoba isidumbu sesibangi namuntu sezathathwa zonke izidumbu ezazikade zilimele kuleso sikhathi ilesi sisele asisibangi namuntu futhi nabo bamaphoyisa bavumelana nathi ukuthi isidumbu sethu ayike sambona kumseshi ke wasithatha ke saya naye lapha emoshwali safike sakhuluma ke nendiyeli indoda lasho cha hayi isidumbu ke kuyavunyelwa ukuthi isidumbu sisithathe Yeah. ayike saqeda sanqoma usuku lokusithatha savuka ke ekseni kwamenyezwa abantu ngoba thina sisemakhaya kuyamenyezwa makushone ukuzombiwa ayike bafika abantu ke baqala bamba thengwe nokudla lapha la sekumngcwabo manje kwaqashwa imoto mase siqashiwe imoto seza ke manje futhi sadlula ke emoshwali yanjilo sathenga ibhokisi ke basikhombisa amanana lelima lethizi lelima lethizi sase silikhetha ke lelo 2500 elizolala lesidumbu Yeah. ayike safika la masifika khona la emoshwali nomseshi usekhona wafika umseshi ayike kwalungiswa intombazane lase sisothatha isidumbu yasibuza ukuthi lesidumbu sigcineni thina kusibona ngoba la okwakulela khona lesidumbu sekulela umlungu Hawu. sathi thina cha isidumbu phela kuvunyelwena ukuthi size sizosithatha namhlanje ayike kwakhona sikulungisayo ke lekuzona emotweni isidumbu sisifune indawo phela ezomboza ibhokisi uma umseshi seyoxoxa lapha yana lo omphathi akuseyena lo indoda sesithola manje sifazana lo sifazana unesikhundla esingaphezulu kwalo oyindoda wathina cha ngiyakaza sinikeza isidumbu fundile ulenje iDNA ayikwangavuma kumseshi uthi umseshi hayi ngicela ubanike ngoba phela sivumelene abantu sebefise benze zonke indleko manje wathina cha ngeke akwazi ukusinikeza ulenje iDNA sabhuntsha kanjalo ke sabuyela emuva mase sibuyele emuva ke manje wafisa siqalise ukukhuleka futhi kubabunjilo manje basebenzi bakhe uthi asicela ukuthi ngoba isidumbu sasitholanga sicela ukuthi shiye ibhokisi hayi bavuma bathi hayi ke lishiyene ibhokisi sizonibekela uma kwenzeka isidumbu nisithatha niyoza futhi ofisa sinikeze lokusi ibhokisi hayi kuvunyelwana kanjalo Umngcwabe ekhaya abantu. masifika ekhaya lapha manje sefuthi bajethe isidumbu sesitholile Oh. qala phasi wagqitshwa umgodi manje nabafundisi babuyele emuva namakholwa ubuyele emuva samosheka nje manje ukudla moshekile ekudleni abantu bebezomba manje ayibagqitshwa kumgodi ke saqala phasi ke sahlala manje wakhamba umseshi wasithinta wathi iDNA isifikile kuyena Unthini bakhe singana nomseshi sohlehla umseshi mhlambe kwase sekuyisikhathi esingangonyaka lesithinta Yo. wathi ayisefikile iDNA kodwa iDNA ithi akaya kusona isidumbu asithathe inwele asithathe nenzipho mephinda futhi asigegela ngaphambili ngoba kukhona izinto manje
sathi thathwa lento wase sekukhona indaba eseziqinile abasakwazi ukuthi bahlolisise kahle bacethe umseshi enze njalo wasethi umseshi ke uzocela ukuthi ke aphinde athole unina wengane ngoba uzozikhambisa lezi zinto mase bafuna izinto zanina wengane hayike bathathana nomudade wethu kunina wengane uhlala eVerelem banqamula balapha eVerelem bafike bakwenza lokufuna bakwenze entombazaneni babuya nabo mase sesebuya umseshi sefuna ukwenza esidumbeni manje ilapha esazothoqa isidumbu asikho wathi umseshi isidumbu manje masifuna isidumbu asisekho ke isidumbu la bethu abusa isidumbu sashonaphi akekho umchazela ukuthi isidumbu siyepha uphi kanti wenqaba ukuthi uthi nganike isidumbu ufuna iDNA mase yeah uyena ke lo manje bafuna axhumene nomseshi kwasho hayi naye usiyabaleka akasafuna ukushithi isidumbu siphi umuntu omnyama yindiya lo mkhulu yebo hayi lo wanqaba unika isidumbu yebo lo wanqaba kusinikeza isidumbu useyabaleka akasafuna isidumbu wangabe safuna ukuxhumana kahle nokuthi nomseshi wathi umseshi ke manje futhi kuvulwa indaba yamaphoyisa ke phela kufike ukuze kuvulwe lokuthi indaba yecala kwabonakala ke manje ukuthi masivula indaba yecala manje umuntu angasadubuleke ngoba siyazi lo mlabalaba owenziwe manje ukuthi owani saseke siyeka ke nje kanjalo ke manje kodwa mhla sefika ngalolu yasuku unqaba nesidumbu nje wenqaba nesidumbu esesingasekho ingakho ingavela ulinti DNA isidumbu sasevela sesingasekho manje ke sahlala sesithi cha asithinte ke ubaba uNjilo ngaya kubona abasebenzi bakhe ngafika ngalibeka ke lolu daba ukuthi awu manje kwenzeka kanje manje besicela ukuthi ubaba uNjilo mhlambe ke ngeke na kube nemali asibuyisela yona bathe abasebenzi bakhe kwenze kanjani ngababekela ke le story esichazayo senzeka bathi hayi sosumbikela ubaba uNjilo simdlalele lonke lolu daba lubhlungu lolu daba lobi sesumthinta ubaba uNjilo nalesicelo nesifakayo uyena ukuthi usinikeze umhlahlandlela ayike laphela isonto kwathi kwelesibili wafona kumsebenzi wakhe wanje cha sikhulumile noNjilo uNjilo uthi asinibuyisele imali uzani nizothatha imali ngosuku lokuthi kodwa imphathe kabi lento ayizwayo eyenzekile uzeke ke azame ukuthinta ithuleleni ukuze anixhumanise nayo mhlambe khona engakwenza la ukuze nilazi ukuthi ithambo lenu labe kwapi lilaphi kwenzakalani ingakho ke nje namhlanje ke sila udaba laba kanjalo ngicela ukubuza baba ngoba thina abantu ke abansundu sinenkolo ukuthi makushoniwe kufuneka kuboswa amakhandlela emsamo kube kuzile kube nempahla zomufi emsamo sonke lesi sikhathi kwenzakalani ekhaya abekwa phela amakhandlela abekwe kwazi kubonakala manje ukuthi ayikhona kuphela ayitholakala manje lelo kuze acishwa amakhandlela aziqoqwe lezi zinto zakho kulozo umufi lebezikhona zibekwe ngalondlela lezibekwa ngayo washithi manje indlela eyaphambili kuyabona ukuthi asinayo manje indlela eyaphambili kunabantu abazisizulu namasiko mhlawumbe bangasilekela nokufundisa abantu ngoba abaningi abantu abasilandana ngenhlanganithweni mhlawumbe lokho engikubuzayo nabo abangazi yabo ngiyafisa mhlawumbe ukuthi kule party mhlawumbe khona esingafundiseka khona ukuthi uma kundlalwa sengidlalwa umufi emsamo yebo uma sekundlulwa sicwena amakhandlela yebo khona okwenziwayo mhlawumbe ukwazi ukuthi siyacima ke manje kukhona phela kufuna ukubikwe yebo fukubikwe ukuthi nansi inkinga ebesibhekene nayo manje ngalesi simo ukuthi umntwana akatholakali yebo sesicela ukuqoqa ke lokho sokubeke ke kahle ke ngendlela nina ke seniyocacisa lo mntwana washona ngalaphi ulapha la khona ngoba ingane yagogo ngasathi kwenzeka lento uyawazi umndeni unenkinga zawo yes njenge ngiyimela nje lento
kugogo ngaba womunye wabantu mina engathi ngibe nesandla ekufeni kwalengane kwaba njalo noma esetholile ukuthi usebanjiwe basebebanjiwe abafana laba ababulele lengane baboshwa kwathi manje asikwazi ukulimela ilokuza icala ngoba manje kunaloko ukuthi asinalo ilungelo kulesidumbu ukuthi esethu banqabele abanaso ya weze ke waphuma ke lo mfana ke ubafana ukuyibona ke babe kade bembulela kuyimanje njengengilana nje bengiyokhuluma nawe gogo kukhona lokho kuphela ke kwakha anako yena kodwa ngikhuluma ukuthi lale kwathulela khona isidumbu kufanele lo mntwana ayolandwa noma ngabe sona isidumbu asitholakala kodwa into ebaluleke kakhulu umphefumulo lokuphumela khona umphefumulo ulandwe ubuyele ekhaya mawufika lapha ekhaya ungakageni ngaphakathi agezwe mase segena ngaphakathi siyazi usegezwe nanti ke ekhaya mase sisecelwa sicela kufuna isidumbu sakho ke la lesikhona ke manje gogo ubambi ayeka asikakakwenzi ke lokho ke kodwa ke ngiyafisa ukuthi ke umndeni sigcine sihlangene sigcine sesikwenzile lokho ngoba umndeni akufuneki ukuthi isidumbu silesazula lapha sifune ekhaya sesahlupheka kanjalo lapha sifune ekhaya asithathiwe ufuna uyothatha umphefumulo ubuyiselwe ekhaya umama womntwana uthini mama umntwana uyavuma yena kodwa phela uphethwe umama lo noma kukhona lokho umama womntwana cha siyazwana naye yonke into engishoyo kodwa manje inkinga ukuthi akahlale ekhaya uhlale Verendland ibona incwadi la oyiphethe la yani le ncwadi le umseshi wenza le ncwadi uyayisivumelwana labakhona lapha ukuthi sinelunga sithola isidumbu Okay, South Africa nansi incwadi ke le i-authority to hand over the body registration number nansi base benikiwe igunya 2022 November 14 leke shothi base benegunya ukuthi bawasilanda isidumbu sebeyafika isidumbu dololo umphathi owayenqabile isidumbu bezosilanda wathi ufuna i-DNA test lo namanje mase kuthi isidumbu siphi ke nayo ngathi siyabaleka ke manje sicasha ngedindi yabo inkinga ke le South Africa ke esize namanje la eMaritzburg ukuthi ke engathi ke labantu abanenkinga yokuhlala kwedumbu la iyanda surprisingly nje after senze udaba lo yamndeni lo kandodana naye lo isidumbu sakhe esibanje emoshwali kune voice note sayithola yayizende directly kumina kodwa ke yayivaya ke kumfethu uMpongosa zathini ikhona iVN yafika kumina iyathusa abafethu ngoba umuntu oyilunga labasebenzi abasebenza ngaphakathi lapha nemoshwala angazi benike imoshwala ne baba le Fort Nap nayo seFort Nap naye ayibuke i-episode esasiyenzile ukulahleka kwesidumbu naye eveza ubuhlungu obungaphakathi enhlizweni yake kumphethe ukuthi lento ibaphethe kabuhlungu bengabasebenzi baseFort Nap ngoba uyedwa umuntu oyenzayo lento but ke uhlangene namaphoyisa iVN isho njalo ukuthi nephela kufanele simvikele ngangikwazi ukudlala la yabo but ke sesihendovile ke kubaba uMkhwanazi yabo konke ke nalokho kanje because ngeke sihambe sifuna nezidumbu emawushwali but ke sicela ukuthi nezokudlulisela emaphoyiseni abona amaphoyisa nabezempilo ukuthi benze njani bona esimene sikanje but ke engisho nje ukuthi lo msebenzi wayeveza ukuthi ke engathi baxakwe umsebenzi wathi umsebenzi oyedwa ohlangene namaphoyisa kulento yokulahleka kwedumbu lapha egcina nabi sibaninda bonke ngodaka bengayenzanga lento nabo kubaphatha kabuhlungu banehlobo yabo ngoba manje bethi igama kuxoxwa idumbu kulowo moshwali le kwazi ukuthi nile case esasiyenza uyayazi yabo so ke bayafisa nabo ukuthi babuthola ubulungiswa ke okuthusa kakhulu ukuthi lento yenzeka khona eMaritzburg kuyena uhulumeni ikhala lenkohlakalo imnukela la uhulumeni ukuthi yini angayaza liphunga alusukumele eMaritzburg ngoba phela ikomkhulu kahulumeni la kodwa ngasibomvu yabo iyathusa kakhulu lento yokuxoxa kwedumbu
lapha njengomsombuluko kuleya la police station uthi yephi le khona police station ngale lokishini engasigama lakhona sile lapha njengomsombuluko engasemole ngale ngasemolelo Pieces Layer Pieces Layer Pieces Layer sifike lapha Pieces Layer lapha futhi mangihleli ngibuka ibhodi lapha leli bhodi kusho libhala ama states yabo ngazi ma west morning ikra imedi phezulu ibi u757 la eMaritzburg amamedi yabo ngithule ngalibuka leli bhodi lawo mawehla ngezansi ke ko house breaking akakhulu lutho ko theft no hijacking akakhulu lutho yabo ngiyibuka imeda 700 but bese ngithi into engivele emqondweni ngithi nokuyela umphathi number zamameda lezana ngithi phela senidlula ngisho inanda nina ngithi yabo niyalida nina uma kunje intombi engaka yabo ave kuukuthi mhlambe lezi idumbu engaka umthela wazo mhlambe sekulento ekuxoxwa kwedumbu kanje kubulawa abantu ngoba vele kuukuthi kuyaziwa mhlambe kunabantu abasuke beclaim lezothi idumbu kanje abazodwa kulama media kanje angeke uhulumeni mhlambe athi ukufaka ipopolo akayizuma lento yezidumbu ebulawa ngake angingazi ukuthi lo ya 757 wamamedia bese ubona lapha phezulu kakhulu ngoba phela amamedia abantu ababulewe lapha nokuthi abantu abayishonele begula baba la police station nje abantu ababulewe angimazi ke noma umphathi ke besikhuluma naye lapha uKennel Will lonto uyithathile mhlawumbe ukuthi akahamba ayocomuko lapho but ke mina engishene sesithombe sinjengaleso napho namanje la isidumbu asikho kuze kube manje anitshela lutho ngasitshelwa lutho nalivula icala emaphoyiseni asilivulanga icala ethi umseshi sekufuthi sivule icala ngokubuka ke manje ukuthi hey mhlambe umuntu angasa agene engozini ngoba asiwazi lo laba odwetshwayo ukuthi owani manje ngalivule phela icala uphonyezwa kanti ukuze ngithole isidumbu sensukephi manje imvamisa thina somndeni siyifamily manje gcina sekuyimina kwesesikhathi omele izinto ubaba wengane ubaba wengane ngithi akashadanga nonina ukhona ukhona yena uthini nalesimo sonke hayi akukho akasinikeza kona okuya phambili umthwalo nje ubusele nathi thina mndeni wakazungu no bo manje ngizofanele livule phela icala nilahlekelwe nina ngithi umzimba yafuna nje umseshi neseshilo ngeke umseshi livule icala nina funa nilivule icala bese ke amaphoyisa akho nazo beseqhubeka nokwenza uphenyo lawo ngoba phela ngeke nisithole isidumbu nalivula ngale icala ngeke ukuthi amaphoyisa angenelele ingekho le case number funeka nibe nasenivule icala ukuze ke kwenziwe uphenyo ukuthi siphi isidumbu manje hleli kanje akho umuntu ozonivula isidumbu senu amaphoyisa kuphela zokwazi asifune umkhondo ukuthi kwenzakalani athole impendulo mawukuthi esangcwatshwa mhlawumbe sihamba siyombiwa lapha esangcwatshwa khona sishonephi ubani ukuthi isidumbu phela sekushuza asibangwa namuntu isidumbu sishonephi isidumbu sishonephi akuyazwakala ngiyacela nje nihambe kusasa lokho kusaka umsebenzi manje kusasa lokho kusaka niyo livula icala angima ukuthi i-case number nithole khona kusasa ngizocela ukuthi ninginikeze yona khona kusasa or else ngo lesihlanu ekseni yes ngolesihlanu ekseni ukuze sizokwazi ukuthi sinikeze baba umkhonasa ngolesihlanu ngizocela nje kusasa ningalenzi iphutha nivule khona ukuthi nilivule icala sithole i-case number nathi ukuze le case nayo si-add kule case enye besicela ukuthi basileke sibaleke lo mndeni olahlelwe indodana yawo hayi kuyazwakala ilokho nje ngezwakala hayi nabo ke ekhaya mhlambe ke makuthi babukele namama umntwana siyacela basukume nabo ukuthi umndeni awubuyisane kungabi khona ukudonsisana ngithi yabo ngoba nibulawa ingane lahlele ithambo lendla akungabe sekuba khona ke manje inxova yabo yokudonsisana imndeni ngoba ngeke kunisize ngalokho akusizi kunisize yes mina njengangimina nje imvamisa into ngiyimele iyimbi injani ukuthi mangiyibona lento ufungiyimele ngiyimele njengoba ngimele le phezulu konke ukukhuluma bekukhona kodwa bengukubuyisela eceleni ukuthi into efuna ilunge nansi konke lokhu umuntu akushoka seceleni kufukulunge lento ukuze wonke umuntu abe nokuthula emphefumulweni wakhe hayi siyabonga Manzini no ngiyathokoza Manzini ngizocela ukuthi la bangenzela ikhophi la
yebo ngoba khona konke sekuhlanganisa ne-first number uzofika ngikwazi ukuthi ngikunikeze-ke ubaba uMkhwanazi. yebo Sekuhlangene konke nale-first number yenu, but lokhu ngicela ukuthi ikhophi ngiyithole mhlawumbe ngihambe namanje. yebo akulungile Cha, baba mndeni wakaManzini siyalozwa udaba lwenu, nathi sizozama yebo ukuthi sinibelethe, yebo sibone singahamba ibanga linganani nokuzama ukuthi nithole impendulo nisizakale. Yes, yebo. siyabonga Yebo. South Africa ilokho-ke besikuzele namhlanje la eMaritzburg, sesiphuthuma udaba lakababa uZungu ukuthi-ke balahlekelwe ingane yabo, basasithola isidumbu sayo. Okubuhlungu-ke kulezi zinto ezikanje, esithemba ukuthi amaphoyisa asitholele impendulo, ukuthi-ke after abantu sebeyithathile lezi zidumbu benza abakwenzayo imigilongane yabo, bazishonisaphi lezi dumbu, zishoniswaphi? Abanye bathi ziyashiswa, asazi-ke ukuthi zishoniswaphi. Ngoba phela ekugcineni kukhona konke, ekugcineni ufuna ukwazi ukuthi umndeni unosiko lawo ufuna ukulenza, uyawudinga ithambo lawo. Usungakwenza nokwenza mhlawumbe ugebengu bakho uma kuthi uclaim imali, uqedile ngeimali zakhe nthabo, sishoniswaphi isidumbu? Yebo, nishonisaphi? But it's hopeful ukuthi-ke abomthetho mhlawumbe bositholela impendulo, yabo. Nanokuthi-ke South Africa asiqaphele njengamanje, especially ke abantu baseMaritzburg, ngoba lento angisho ukuthi ila eMaritzburg kuphela, asazi kwezinye indawo mhlawumbe bangaki futhi basazovela banenkinga ezinye ngalezi, kodwa la eMaritzburg engathi isizinda salento kulahleka kwedumbu. Uma ukuthi-ke nani niselapha ekhaya-ke aniqapheliseni uma ukuthi ngempela umuntu khona umuntu oshonile, nibhekise ngempela ukuthi isidumbu senu niyasimonitha yonke into, yabo. Nokuthi uhulumeni mhlawumbe uyosilekela ukuthi lento ama-DNA test engazi ukuthi hayi uhulumeni uyena impela oseyikhuleke enqina, yena nje impela seyikhuleke nje enqineni, ithi ufuna ukuya phambili inqina libashiwe ngentamo, yabo, ukuze-ke nabagangayo bakwazi ukuthi vela ikwazi ukufinyelela ibanjwe umchilo, sizokwazi ukuthi nokudlakane phambi kwakhe because ayikwazi ukufika la kuthina ibanjwe lo mchilo. Uyasilekelela uhulumeni mhlawumbe ukuthi akayibheke lento yama-DNA test ukuthi ispeed apha kanjani. Ngiyathokoza manje. Siyabonga. South Africa siyabonga, ilokho-ke besikuzele namhlanje la eMaritzburg, siyabonga. Nisale kahle emakhaya. Siyabonga.